Dogmoka Forest IBL long samilang so blok angkang awi kiri tu amai kang ni. Ciri kendeng pre-Christmas ketalon along kidun pen ahem kejitan ia truck kacing koi pen areng hu keso atum Difu Civil Hospital along sika celang atum apan Karbiang Long Autonomous Council tim atum kahumulidang. Lumbajang Youth Development Committee Manja Area Committee atum pet towal karangka asai kedeng. Kardong ada berita long peneri berita than bang thada harmoni bet non berita ton pen arjik tha Dogmoka Forest IBL long matijong ni pai kethom arni tili si apor pen semilang so ITDP block angka constituency pleaching room si abe ke roi thu amai ke padopon berita pherang ke pen kar news long berita nang pale samilang so block BLCC chairman Sarat Singh Teron kachari pon amai along alwi ke pachini pen mailam the board sing group pen si apor and lo bangso amai along Karbiang Long Autonomous Council joint secretary Herolas Milik ACS Chetongdun lapen EM Tarendra Brahma DRDA pen Dipok Sarma lapen Sirap Serkya atum Chetongdun lapen Anparta samilang so block pen BDO Mitali Katharpi ACS atum Chetongdun bangso amai along samilang so block angkang JE GS lapen block along Doana Chokumar atum Chetongdun bangso amai along BD milik asang hopet lam theke jaipon atengki samilang so block angkang apartment BMA YG ahem so kaduka bepen hum harunar kepra humnar kepra pho ando bang so ang bong pen ahem kikim tangke phan in koi ra pho anvet lang lasi dakke nangni tumsi adai do atheke sarkar pen ke ahem ahum ateng pen tangka abangke kithik pitanglo Anjong si pini pina angbong jong si lahai ayam so amok kapatang te pulote monang litum angbong pen komane aji imate gram soba pune sarkar pen kangsai jilake monang litum chini po athik ma lahai asai ningkan hini angbong pen kepatang terek ajok nili angsong pen ta tam arjunang olo laso teng pen langdang pulote nang litum aphan diat amasi diaunelo anparta lahai aputhak thetan CBI amata nang tar lipo Ancoto kalila jongsi apor ateng pen patang duntek the pulote lahai atangka ke sarkar along si chiru thujui po lasi BDO pen do ana block along krembang atum pen prapchin pen chingwai linra laso ningkan angbok ajara bigi pen tame patang vek nang pupusi PD pen lam the chai lapen tu MGN rega atangka ta sika kuti sira lak thongkep likep atangka do lasi tuwar ketangte adim anta prapchin pen patang pon vek nang puputa PD milik pen than pon thu Karbiang Long Autonomous Council CM Tileram hang lapen team Karbiang Long atu matijong ni paike thom arni Difu Civil Hospital along chiri kindeng khirni asor pre Christmas ke talon pen ahim ke chidam ibom atrak hir kang tangrak pen kaching koi ajok apran ke dam nang lapen Difu Civil Hospital along se ke chelang bom atum aphan mesen pen se ke chelang ji aphan kahumoi dam birta therang ke pen birta nang pale Difu Civil Hospital along matijong ni phai ke thom arni adapor phai ke ba por malom Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram rong hang penjang ponsi tim Karbiang Long atum pen kedam tang matijong ni phai hini arni tili ke thom raj tim apor malom jirikin deng along khirmi asor pre Christmas katalon along kidun pen bang chokep sosia bang phubang phiatum methanga hem chadam bom hutsi arni kelang no jok anam kipi pen ke pon sakti mana truck men mana ring tangrak pen kaching koi pen ong dunga bang phubang phiat mai ring tangrak pen areng husonanglo lapen adima long amat bang hini atum apran damlo lapen bang ke thomatum se ka chilang along si apran damlo apran ke damatum la ke fasting jun terang arta plike rapho melorina terang pi arta krikethom jengsudom chinthong pi arta thomkep jesolina NTP arta ningkan kre troxy lapen leader terang arta ningkan trokkep pasi pang theklo lapen ahiring tangrak pen areng hu kiso bang kre photuma phan ke hojai lapen Difu Civil Hospital along se kilang japan pothulo non areng hu kiso atum Difu Civil Hospital long se chelang bom atuma phan ko bipia ki song ke boy akatora la pen ki dorde ke phophe doma pura CEM rong hang pen team Karbiang Long atum pen kalhum ridam padu labang sohut ki sodet atum ki chungkang sampen kachechak nang ke theklong pen CEM rong hang pin khatsi EM lun sing teron ariding pen pak phokep pekar omate blanket ki sodet atuma phan pi pajer ponlo lapenan parta pherang ke pen birta ke long ponthu ke Difu Civil Hospital along ke so chilang bok banglar ke batma phan puthon Guwahati along ke ponje phan chisik thulo pusi pherang ke atum karju dam hut pachini nizor mane kiba alop nisao hoise ei break control koribo para nai edwane karitu malki hoise pray ei karior 50 jon asle
but baki sport death 2 person 2 জন asile tar bisot Jirgendeng medical ot 1 jon asile tar bisot Keroni primary health center ot 2 jon total 5 jon tar bisot Difu kisman refer korte yat pray 42 jon asile yat pora Difu Guwahati 8 jon refer gol botoman aro ke kisman lopasot mar doktor aku jona man biano rastam halas Intahan nisama kan power jane aro jijon driver hot amar car Meghalaya or driver asle aro gari bandi kagos na iku na aro ye gari bi Meghalaya or Shaktiman da Nirmal support han birta mo ton ponik sine Good news! Free coaching for Matric candidates 2019 from 5th December 2018 to 5th February 2019 for the following subjects: General Mathematics, General Science and Hindi at Lower Basic LP School near Town Committee Office, Depot, Karbi Anglong. For caste, STH, STP, SC, General and OBC are welcome. Organized by Karbi Anglong United People's Association, Central Committee, Depot. For admission forms and details, please contact Assistant General Secretary Mr. Joy Singh Timong 936596726, Education Secretary Mr. Jacob Togby 936508871, Office Secretary Mr. Lee Sonteron 6900715216. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, Class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like Boys and Girls Hostel, Crash Babysitter, Art Class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. GR Infra Projects Limited, Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Micro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Difu, Karbi Anglong, Assam. Contact number 9435503710 or 8638223203 or 8638441464. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008.
Karbiang Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasenang tum Arniwang kenang sot kecuason la pentesri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, teso alang, kecu ajam tu, tharmit adu, telua kreng, Chitronola, Uktor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mubi putot bertalong wang tulo. Lumbajong Youth Development Committee, Manja Area Committee atumpen, Matijong ni paike thom arni, analo porpai, krihinia por malompen, Manja dikoi terang arong arong. Tuwar karang ka asai kenenga berta perang kepen berta nang pale. Lumbajong Youth Development Committee mati thiek pen LYDC, Manja Area Committee atumpen Manja dikoi terang arong along tuwar karang ka asai kedeng. Labang soja may LYDC Manja Area Committee amai pujolison terang pen kijalin pak along. LYDC dun mai pu muhuri terang sarkari gambra hetsing inghi rongsar mongol sing timung pen chenglok rong krip li rongsar penan parda ongdong rat tum chitong du cuman rat pendang lok ha di sama sekali han serong lapen harong alitok bhuta satum ke non ke ining ki berthi pensi non hang lo jongsi la election aprang MP election aprang jongsi tuwar ki ik mate black topping labang so towar ladak manja pen manja tu ekdom sekalian se rongali tok jong sinang ot nil tu manang paklang kini politik itu nggak pipe aben madu political party ta rong da pawang long le jong si nil tu matoi te pen jong si rong nang lut pulote itu non si jong si nil tu malam patoi te pen mana ak political party jong si rong nil tum han bhut nang chhang polote labang so uttor ke pia tum ke mohila committee tum lo latum pini ningkan ke thom pli ke chok cha pini pe kok pai ting thang pe sin ko toy po nil tum ke song nang pachun che polote nil tum ke madua political party lewang pohita nil tum dimpek pe lapan ke madua political party of handle tum bhut pi pe ai skuli tum da tu platform hem chulana ji no me skudu barikha ke skudu long o edel du bat to bar tu bar se nang ji ni tum ke acha tarang nei bono tu bar nei jam bhal nai paniও সুবিধা নাই আৰু হেৰি হাসপাতালৰ ইমান সুবিধা নাই ইয়াত যালে মানে চাব আৰু মই পাৰিম ক'ব আধা মানুহবিলাক মৰি যাং হ'লে ডিফু হাসপাতাল লৈ যায় কয় মেডিকেল পৰা সেটি লাগেই ইয়াতে আমাৰ চাচেন লাগেই আমাক নহ'লে সুবিধা নাই All Assam Gorkha Student Union Bogajan Regional Committee atum kajabater pipan talbalijan birsa munda mini stadium along phaikuni ni phai thongkap arni pen matijong ni phai hini arni at nithom arphaman fourth All Assam Gorkha Student Union Bogajan Regional Committee ningkan hini pen ephong krungsai amai lapen kethom angdeng tihar sanmelan ketalon mesen exam jin pensi pachun ponlo pusi All Assam Gorkha Student Union amai phu ganesh bujal pen pachini Kecheng arni mai phu pen lama ingthur ponlo la pen karli tang atum la phan chiki mo ponlo labang so phi krum sai mai por phai ke ba por pen kaching wai padu ponlo karbiang lo along ke do gorkha khai non obiki me atum la pen kiket kedam pen kai keta ning isi pen kaching rum rak pen pan ke do ke thak dang jala mai huta chingwai pon padu an parta me thang pin ning support pen kilut ke kana hu padu ponlo la pen kijut arni armu chuje padu ponsi ajo la ke lutun ajo paman ponsi misining samjin pen pachun ponlo Kat news sepirang ke anan terang pen Bogajan pen nang kilo biota. Ada berita malah pasti yang tonton ilah domi thang me kurang tu.